Malo le soifua whatalwhatu le amatanga le nei vai aso I se whaopoponga foi o Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. O le polo inga a le whaamsinonga I le poana po o tau fiai le uni mai le whaia o soro te e le so ina wale manuia tala noanga sa whaia le Sydney Trains. Whai mai le Nine News wa tau fia uni o tangata whai ngadwenga I au nanga ia o na toi whaatino nisi soro te e I le mai au tala noanga I te tongi ma le whai ngā mālua New South Wales wa le tau nuu I se tasi. Whai mai le Premier New South Wales Chris Minns e le mawhai na ia tali I oe I mana onga o le uni ai te ena isi taro sanga mai tau si mai isi tangata whai ngadwenga. O le popolenga la ne ia awhia au nanga tau trains I le anga ia tu le kibisi masi ma wa ave ia le Transport for New South Wales le uni lea le Rail, Tram and Bus Union I le whaamsinonga e tau mawhaia I e poloka nisi te e ono whaia. Na whaamatu ua nei le pōna pō le whaamsinonga le Federal Court se polo inga e whaasaio na toe whaia ni te e. O whaerole le fia le uni I le whaai unga ma le whaamsinonga ma o lātou tā ua I o le whaalawirua whaalawai tele e le Premier o le whaamtaranga e whaapea ua whaingata ia ona ioe ona o le sira I isi au nanga ai umane fola le ave le uni le whaamsinonga wa whaamawina I se aso au pito whaamaina lea mo le vanga whaupwhai le Labour I New South Wales. Ma o se oso whainga fo I lea I tangata whainga aduenga uma I se tete o Ausetalia. O whaalaurono whanga au pito I tele I aisori ngā tūla whono e whaatino e Tala Fou I Queenslandi a o sauni aile whai ngā mālo I lea stete e whaapasia nisi o suinga e una I aile whai o whaasalanga e onga o ngātu mō tupulanga Tala Fou e whaamaunia le soria o tūla whono. O le Premier David Crisafulli na ia tā ua e le o le ngā inga muri le e whaia e pesoso ne ia whaititia le nei whaafitauli I sori ngā tūla whono a Tala Fou I le stete. Whai mai le Minister e whea ngai mo whaamsinonga o Tala Fou o Laura Gerber, a mata mai Cairns a ngai Coolangatta o Brisbane I Pilawela, wa matua I whea ngai community ma whaafitauri I le mata upule nei, ma wa whaamatu ua I nei e le whainga māloa le stete, no fuanga o loo toa tele eile au solu tū la whono, o le itu I mātua le stete o loo mua, la lata atu iei ma le whaetu o Townsville, o Logan Lacey whaetu o loo whaamawina to o tere ai fo isi whaapea ma South Brisbane. O le ngā yoinga lea le whainga mālo I tū la whono, the Making Queensland Safer Laws, o loo te te fo iei nisi, e meisa I rātou e tere le sira fia I mata upu tū la whono, ma le saunga le mō tamaiti. E mai a lātou, o le ātou tū muaino fuanga whaasala, ma whaatua iei mga aduenga le whaamsinonga. Whai mai te vanga whai le Labour o tū la whono I e tau whaapasia, wa whainga tā tele ma ua whaatutope. E iei se whainga whaona pō nei wha teknolosi, wa whao ngā I le toe waia ina o se tasi awala pisi sini, ma wa wha moe le a wha saunga le muinai, lea vaengo lea le tele mo aveta avale uia. Whai mai rea la taiba, sa ngā ruruera au whai ngā ruenga le whaare leia o le Western Distributor o se tasi o awala pisi rea ai, le efeso o ta iei le tu I se sifo le alalau papatele I sini le Sydney Harbour Bridge. O mea po e ata fōu o le a whao ngā ai ia whainga wha teknolosi, o le a tauina I tangata o whaatuntun wina traffic, po wheo inga I rea la tele, traffic controllers, po o whea tonu waenga o awala lo tutupo I whaalawelawe, ma ini nei se kone e ma whaino rātou whaairo ai rea whaalawelawe I abeta avale, whao ngā ai whaairo I rea la tele, ai mai se abeta avale o la tātu I no fuanga o tupu ai whaalawelawe. Wa tā ua fo I le toe whainga wa iei nei, le no winga le a wawe ai wheo inga ta avale mana o mia, mō se whesosoani se whaalawelawe, o le whainga lava fo I lea tasi o lo whao ngā I le awala le M4 I sini lava. O iei to ngā whailo e whao ngā I lea whainga fōu, e ma whaina tau whiaini whaalawelawe te tele o no tūlai mai, a wale a wawe na whailo atu I sini mga ala, ma ave ta avale ia wha mamau ese mai se no fuanga o lo tupu ai se whaalawelawe. Pai maina Minister o awala I sini, John Graham, o awala whaapea lea whaingoa Smart Roads, e ono whaititi eira o whai o tangata maririu I runga o ala te tele. Wa whaamaunia mai wa mariu le awa ta avale, o se ta avale nā ngā ianei le awala I New South Wales le I awhale ono le pepena nafi, ina ua taia I le whaata I luma o lana ta avale I se aitema na whiki ane, mai se caravan, sa toso ane le isi pito le awala I Griffin Way I Geelong.
o le whaamtalanga leo e fōringo le aitema le ana tai ai le whaata I lumo le taavale ma a fiaisi ave taavale whasa furuiva tausanga mai Canberra ma a fiailo na ulu. Na mariwa I lava le no fuanga le au le taunu watu le sosoani whaapavave ai le iei nis tangata na mananu ai le whaalawilave e se ibanga nasa tina e whasa furuvalu tausanga ma nei te to olua se furu ono ma se furu tolu tausanga le matitua na whai malanga whaatasiane ma le ua mariu na ave atu le whalema I Canberra mo tong fitinga ono le whaate ia I le whaalawilave. Whai maida 7 News o le isi ali e tolu se furu rua tausanga le ana toso inana le caravan e peo na taua sa ave fo I le whalema I mo le whai o siaki. O lo ufa a wauru so e ngā neo ma taro sa ngaina ni se si da fia ni whaamtalanga I lea whalamrawe I a whesota iane. Tala muni, e ono whaasa haina le toi whai o ni solo te e tawhatafa ane o mani malu tāpuai I Victoria I le mai au leo so whainga I le malu o Adas Israel Synagogue I Merepone le Western Wai. Whai mai oro iro nei e le whai ngā mānoa lestete, pe wala ngā tatau na whaasa tangata mai le whai o ni te e whafuane o no fuanga tāpuai. O le afi na sasawane I le malu leo le community o tangata Israelu I lea whaitu wa whaawau pe Iesu e suenga. Whai mai le pālemia o Ausetalia se whaatana noanga I runga le televise, wa manino o whainga whaatupu whaalawelawe o se tasi leo tau mo whainga ia whaatupu le whewhe le community, mai whaapea umalama leo se whainga leo o whaia I le malu tāpua I e peo na tā ua. E uida leo whaamawina alo ia lea ngā yoinga o se whainga whaatupu whaalawelawe mo le teminei, pe I tai ua whaatana noa I le so lea mata upo le vanga o whengai masu suenga whaapea le stete o Victoria. O le whaiunga le vaiaso na fora ia le whainga māroa Ausetalia, le 25 miliona wa wanoane, mō tūranga tau le puipuinga mō community i au tangata Israelu, ma o le awha o popo le isi tōru spururua 5 miliona o le episosoani I to tonu o le se furu vanu māsina o numanai. O ana na fo ina fora ia le whainga māloa New South Wales, o lo sira fo I awanoa o le sui o le tūra whono, I le mata upula vale a tasi, ina wawa ia soro te a tangata sa whai e se tasi o manu tāpuai I sini I lea solulu na te nei. Tala nare veiteu Samoa mo le amatanga le nei vai aso.